bekhiphela abantu ama-ayisi ngiyazi khona kusehlobo kodwa imculo kumele kube ukuthi uyahit yabo hayi ukuthi bese vele usigaxe nje ngama-ayisi ngiyiqeda ade ngishiselwa nje ngisuka emhlanga ngiza ngapha ngithi mina abacula abakhiphile awufaka album ngaba lapha kanti izofaka kubantu kwathi ukuphola yabo ngiyaxolisa ukuhleka bafethu sazozana mana-ke nali indaba yengoma le bafowethu aselikhulumeni iqiniso sometimes izinto ekanje zibulala lento ukuthi uma umculi kaMaskandi kuze uzothola ihit kumele uze uyopika abacula bakwamanye amagenre abahitayo bese ukhanda ihit yakho uzoshaya imiliyoni ikhanda nje lento ukuthi siuMaskandi siyakwazi ukuyimela singaxoxwe nagogo singaxoxwe namchilibana uyabona siyakwazi ukuyishayela amamiliyoni ethu siyakwazi ukunyakaza uManqoba Mnqithi siyakwazi ukunyakaza uhlalo beRichards Bay abantu aba-prominent yabo adingi ukuthi mhlambe kuze kuthiwa uyamisa uhamba uxubu uhamba hlanganisa udondoloza la sishaya ingoma siyithina siuMaskandi sinjalo mangilanda uluve ngimlanda uMaskandi ngilanda uSiphe uzomemeza isiMaskandi ngoba lento izosenza ukuthi thina kuthiwa hawo uMaskandi kufuneka uzucutshwe kuze uphumelele yabona so siyimele nje silwa ne-identity yethu siuMaskandi angeke sipike sonke madoda nenza ingoma la ethakaselwa kakhulu abantu ikakhulu